Don rum chu capacity building workshop a resource person tura som kan vele lo maya don ma a mi ma adingam ngai lo trong ring thangam ngai lo le mi zinga in kil toi chin mi kani awang khan kani turang kani lo pha man chepa ta tur le chan ve tur po ka chan pha fo chin ke ma ke in shia chian hu chuan khadin munadin ring kha katum lawa mimal nun ti ma son hi ka thupui ta bera tuna chuan midang te zir tir chong ve the hial din huna kalauting ve ta a na thona le mimal nun ko nga mani in ti ma son hi kan ma mo chewa kan the ve lo tura kan ngai te hi azir theya mishing zak zum le mani in rin ton nei lo te po hi mishing konfi taka achwa theya ne mizau te na kan ma mo em kan ei zon na atana poi mo tak mi ma adin dan te thusei dan te body language le marketing strategy strong te zir ho na kan ne ya kan hlim tlang le bai